Müslim Müze Kitapxanası modelli kitapxanalar tüzүү боюнча konkursta qatnaştı һәм җиңүче исемен яулады. Kitapxana 3 миллион сумлык грант тотты. Bu indi bizge bik ulu yerden kitapxana bizge yona mebiller aldık 1 milyonga kitap fonu tolulandır. Yona interaktif oyunlar aldık. Hazır indi zamana taleplerine toru getirip indi bolalarına kitapka tartırga kerek. Bu indi üsteme bir yonalık okuşlarımızın indi tartırga jelip iterge kitapxanaga bir usul. Boy tarixli, zamança jihazlandırılgan Müslim Müze Kitapxanası öz işçənligin hazır modelli kitapxana olarak başlap jibere. Müslim Müzekleştirilgen kitapxanalar sistemasi rayon halkına doğru hizmet ete. Biride işlevçiler için de bütün oңайлыклар тудырылган. Нәзірек тәҗрибәләр булырга инде. Үзебездә катнашабыз бу конкурсларда, республиканыкында да, федеральныйында да инде. Әле менә пока инде уткан юк. Ну, алда инде ышанып калабыз. Шушылай матур итеп китапханалар ачырга үзебездә дә. Biz Көкмара районунан келдик. Бүгүнкү семинарда катнашырга. Биздин китапханаларга көп болса да калмандагы китаплар жетмей. Татарча матбугат biz менә татарча китаплар окуучулар арасында бик популяр бит инде. Яңа авторларны гел сурап торалар. Яшьләр шулай ук үзләренең яңа чыккан басмалар белән бик кызыксыналар. Bizning Biектau rayonunda modelli kitapxana 2020 yılda açıldı. Allah'a şükür bizning Biektaubuzda da var. Modelli kitapxana bu şadlıklı, kuanışlı, mizgiller deb aytırga kerak. Bütün Müslim halkına bu indi zor bayram, zor şadlık. Tontanalı şartlarda Kızıl Tosmanı kesip konaklar kitapxanaga ötті. Kitapxanada yaşlar için bunker deb isimlengen kitap oku için yona oңайлы pişmek yasau kitapxananın tağında yemlendirip jibergen. Grant atqaş kitapxana tağında yoңarıp ketken. İkinci kat türlü zonalarga bölüngen. Oңайлы һәм yumuşak kenefiler, üstel urundıklar, idenden tuşemge kadar matur büyük stillajlar buldurulgan. Kitap fondu yona edebiyat bilen de tollandırılgan. Şulayık bölmeden çıkmışı türlü tübeklerge, muzeylarga, ekskursiyada ötkәргә була. Лилия Шаймиева, Динар Нуртдинов, Müslim телевидениесе.